Kuunika kwa muiko tiguo muthia wa urugi. Uyu niguo ugi uria Govian Maina akoragwo naguo thikũ ici agituma metha cia ofici na ite no riu handu ha gucitwara mo ofici matiganite acitwaraga micii ya andu tondu nikuo ofici nyingi ithameirio. Aruti wira amwe makiurio marutire wira mucii niguo COVID-19 ndigatambanirio ma ofici-ini. Ibidi tuweze kuangalia outside njia ambayo tutakuwa bado in business. COVID mwanzo ili affect biashara sana kwa sababu ofisi zilikuwa zinafungwa na kila mtu akaanza kufanyia kazi nyumbani. Tulianza kuspecialize na home office. Ina maana tunaunda desk na viti za ofisi, lakini tuna set up ofisi kwa nyumba yako. Tunaunda according to the size uko nayo kwa nyumba yako. So hata kama nyumba yako iko a bit congested, we can customize kulingana na size ambayo unataka. Thutha wa gutuma na guthondeka metha ici wega, atwaragira aguri ake o mucii thutha uria macokaga guthogorana. Aria mararutira wira micii nao marauga mararinga nyoni igiri na ihiga rimwe kurutira wira mucii na guikarania na endwa ao. The bad side is we are all indoors. The beauty is everyone is being creative. Like we couldn't imagine working at home. Now we are working at home with such furniture. Then again we are able to spend time with our children. Uyu no muhiano wa uria andu marabatarikana gwiciria makiria iguru ria njira cia guthukuma thutha wa murimu wa COVID-19 kuharagania biashara nyingi guku bururi-ini. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Muriuki wa Mucoki.